Kangpokpi District Bangkonai mai National Highway 37 tuang nung dulan kau National Highway tidai pa kang kasem ba metai dulan ai ni tan kai ne bomdare nung dulan kau tau dai menai mitun tai bom kap kang kasem bam khoroi lever akhat dak kai na thai kan the thai kan mai lever tai Assam state tuang kachar khoroi Islamuddin Laskar roi puat mai Salimul Hakyu Laskar the tumai thai kan the kamai hai Ganpati company khau tan ma mai lever akhat re tuna sai Coordination Committee on Crisis of Metai Rezailom Bangkau Jiribam District Bangkonai mai Boro Bekra khau alau gan thum ka zauna mansai gan suruk kuki meroi suloi kan mai te tan na nu ni mak main daw na asai sonai kasar Assam khau mera pai bi ka goi roi rally takane rally takame khau tai advisor Dr. KN Chan convener Okram Lakhi Kanta khani Phanjawbam Indrajit le ka zauna mansai gan phaisanai daw roi rally khau tai kadam gwang ka zaw lo kane rally khau tai Jiribam khau suloi kan mai tai kuki menunta dandi ti ne na de tuna sakane akhani Manipur government rajai milong khau chujak mai phungwang lau khangni sakane Manipur tuang irang roi kalam suna district chanai khau internet thing ka mai tai asai November chui tingjin khwang pungu minute ru na pungu khau roi thauna November chui na kathum tingjin khwang pungu minute ru na pungu ngan khang zai ka swan paloda kan the Intua November chui na khat khoroi ka hauna Jiribam khoroi Khongsang railway station kau pochai phung mai train hai pochai phung padat puni the tuna station master roi ti thai pakane tatkamai ka gan August khau te roi thauna passenger phung mai train hai train chang kau lane sinking akhani mulai jai me nai mi jang roi thinglo kan tonge imbu na passenger phung mai train hai taw taw Arunachal junction station Silchar dang kau problem asai nai mi jang roi ti tat mangna thinglo bom tonge tuna ni sakane